Masto wahumwire orukutekatekwaho kuba isiro mukazi we ahabwa akaruru ka chairman LC1 akatirwe rwa kabiri amanyirwe nka Archangel Mukwaya ow'emyaka nkaga omutura wa Kilisa omugombora ya Kakindo omu district ya Kakindo nikigambwa ngu ogwakatemo kuguruka mukazi we Evelyn Birungi ow'emyaka 50 obwaruka omuturo kuhagira omuntu ndijo owo mushija yabira taru kuhagira bagamba bakutwala igurukula drone abatura nibagira ngo Birungi akaba nahagira Serunkuma kandi omushija ari kuhagira Immaculate Maria Beira yesimbira abataka babiri aro abakweta Serunkuma Emmanuel na hamu na Immaculate. Maria Rugiro Mario mukazi yahagiraga umusaija ubakweta Serunkuma Emmanuel no musaija waina hagira omukazi ubakweta Immaculate. Ate Maria Rugiro onya utakengangana omukazi akaba na hagira ayabera yesimbiro ibabamo bate bayanga kwesanga mu register olinyo mukazi wakakwata yakwata hindwa register yatekamo abana abato nibo basingire ko mu bururu tumazira akaruru aho hari twabiro hamu yagamba nyo akaruru kandi no butwe tukomere babanyita banyite bayitu nyomba imahagizi wa Manuel kemanyire barantema obarankoraki obarangoba bayitu akarumba ndi wa Manuel gonze ntesangiremu niho mbe njya kukaha icyo nicyo kigambo cyabalize kandi akakibaza turi bayingi Emmanuel Serunkuma obira yesimbireho kandi wabire nashajikwanya kwitwa yagira ngo mukaza akamushikaho yagamba ngo mushija namutura karuru no mukazi no karuru atakatera amazina bayiko muka no musajja yagamba ugenda utakutera karuru yamugamba ugese nyote bansomere gitindu abantu batandikira habiyoburu yamutera yamuyita kwatukataro sai 12 nyoka bantera simu nto mukazi bamutemerege umukazi bamuisire itusimbura abakantandik kuteranga namasimu tugenda ground kishe barangije gukoma tutazi n'umubare gw'abantu bakomye nguyu yatowe na n'umubarugu nugu uyu yatowe n'umubarugu nugu noneho twaragiye buri wese yagiye mubye bwaje guca mu gasheshe nta nubwo twari tuzi ko uwo mudamu bamwishe umushija wanje yaruga ku mukazi undi yaza yatugambira turutse aho hepfo kwa Mukwaya ati muziko ati mwaramutse mama wa Berize ntiyego ati mwamenyeje ko mama wa Sitera bamwishe omugambirizo wa polisi abwe cyangeki Julius Hakiza Alan yagamba ngo mukazi ogu ayisirwa buhuta bwo kuguru obwamutirwa ho mushija we mirobwa tiro umwana we yamutera urugi umwana we yazigaruka yayirukankira omuzire we mama wo mutondijo mumu batabane ba suspect ariko manyuka Mande Francis ariyo yamugiraga rukomuka niko kugarukomuka yashanga step mama wo Birungi Evelyn ayine kirondo omukuguru bamwirukaza mu clinic rihi ariko manyuka medical care clinic ya Feromuka ko kushanga bagarukiromuka bashanga amazire kufa abanyabuzare bo mukazi bangire ngo atakazi ko mu makago mushija baca mu kutwara umutumbo kugwezikira gacha kwanwaga ba Ambrose Katoto.